Maju kabar. Yang sedina ketemu ngelingan kenang sopane bayangi mesene mengkanan tuhan mama iges demennya
rebut cinta wong sejen tapi senyatane bibit bibit bisa bisikan cinta bad yang saleh bisa dicegah orang rasaan ora beda apa pesulis toko bertani mungkin wis terlanjur ulah dengar lakine batur senajan buktine Bapak Haji Dasman terasa hancur kang kancang bisikan cinta nanang satriwan bisa dicegah sing gawe kula ora berdaya panang kula pengen kesanding bos Tito Dwi Jaya semangat jan ora dikawin mimin depi rasane prihatin mimejen wong loro anak ikatan batin memeris kalame putih lahan cinta bisa diukur yeyen rebut lakine batur bayu kalingan Bangkulan sipate wong wadon budhe jangan dipis mokorin gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen buru kelakon mungkin wis terlanjur bulat lakine batur senajan buktine mimi depi terasa